Inshuti abakunzi bacu Banzagerayo TV muraho murakomeye muri amahoro. Imana ishimwe yuko yongeye kutugarura kumakurikiye ayo twari twamaze kubatangariza. Nukuri amakuru araza buri kanya rero murebe kuri thumbnail yanyu cyangwa ku ifoto iranga ikiganiro iravuga ngo Madame Tereza Kayikwamba Sadek ntabwo itaha. Ndasubiramo, Madame Tereza Kayikwamba yarakaye ngo Sadek ntabwo itaha. Ibintu bibiri hano, ninde Tereza Kayikwamba Wagner, ninde Sadek cyangwa niki? Tereza Kayikwamba Wagner, mbere yuko mvuga ngo ninde, tuvugisha ukuri mu mitima yacu. Inshuti zanzagerayo TV tujya tuvugisha ukuri, sibyo? Nanjye mba nababwije ukuri kandi amakuru akaza nkabanza nkitonda. Niyo mpamvu mubona mushobora kuyumva handi mukayumva amahushuka simite nyasohora. Nanjye mba nayumvishe nayabonye, ariko ngiyewe kubera ko ndi hafi aho ngaho mba nshaka kubanza kumenya, kubaza abavandimwe inshuti turi kumwe, abari hirya abari no mu birometero bikeya, kugira ngo bambwire ngo mu by'ukuri bimeze biti. Rero mbwira niba wari usanzwe uzi Tereza Kayikwamba, andika muri comment mbaba ari ubikora. Tujya gushyiraho pride, tujya gushyiraho igikombe cy'umuntu uzakora comment nyinshi mu uyu mwaka. Dutangiye uyu munsi ku itariki ya 2 z'ukwa 4, tuzasoza ku itariki ya 2 z'ukwa 4 ku mwaka utaha. Mu by'ukuri umuntu uzaba yarakoze comment nyinshi, hari system igenda itubarira uburyo abantu bagiye bakora comment, ikakoreka percentage n'amazina y'umuntu cyangwa se amazina ya channel, cyangwa ntago tuzabitangaza hano. Si ngombwa yuko rwose uvugira ku channel cyangwa mvuga izina ryawe ko wa commentinze, no. Uko wabihishe, uko wabyanditse, wakwandika 1 2 3, wakwandikaho abagesera, wakwandikaho abacyaba, wakwandikaho umugozi, wakwandikaho ikijumba ntago twitaye ku byo wandikaho. Inshuti zagendagira umuntu uzakora comment nyinshi guhera ku tariki ya 2 z'ukwa 4 kugeza ku itariki 30 z'ukwa 3 ku mwaka 2026, uwo muntu ashobora kuzabona igihembo gishimishije kubera comment azaba yarakoze. Kandi comment bigusaba iki? Washyiraho igikumwe muri comment, wajya muri comment ugashyiraho igikumwe, it's okay. Washyira agatima konyine tuyibara nka comment. Wagira ibyo wandikaho bindi, nubwo wantuka nta kibazo, you are allowed, you are free to do whatever you want. So reka rero mbabwire, uyu Madame Wagner Tereza afite irindi zina ryitwa Wagner, ni Tereza Kayikwamba Wagner. Ni umudamu mu by'ukuri utoroshye ntabe namba. Mu mazi iminsi mumubona azenguruka ibihugu byose agenda avuga ko u Rwanda rwateye Congo. Rero uyu mudamu ni Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga wa Congo cyangwa wa DRC, yashyizwe na Felix Antoine Tshisekedi muri guverinoma aherutse gushyiraho, amushinga Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga. Uyu mudamu mureba, indimi tuzi njyewe izo nzi avuga Igiswahili, avuga Igifaransa neza, avuga Icyongereza neza, navuga excellent, avuga Ikidage, ngo avuga n'Ikidage, avuga Icyesipanyol, avuga I can't tell. Ntabwo zose nazivuganga kuko zose ntabwo nzizi. Ushaka ubushakashatsi bw'indimi Madame Tereza Kayikwamba Wagner, Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga wa Congo avuga, wagenda ukajya gukora ubushakashatsi wabibona. Mu bishaka twabibakora, ariko si cyo tugambiriye. Ntabwo tugambira no kwamamaza umuntu, ahubwo tugambiriye kureba niba icyo arimo akora birimo bigira ingaruka ku bantu benshi. Uyu niba ari Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga, bivuga ngo ahagarara igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo mu bubanyi n'amahanga, nkuko no mu Rwanda hari Olivier Nduhungirehe, Minister of Foreign Affairs cyangwa se Ministre des Affaires étrangères, n'ushinzwe ububanyi n'amahanga. Rero uko Nduhungirehe agenda ajya mu bice bitandukanye, mwabonye ejo muri Loni ahanganye n'abanyamakuru b'Abafaransa ba France 24, BBC n'abandi, bamubaza ibibazo akabasha kugerageza kubyitwaramo neza. N'uyu Wagner, Madame Tereza Kayikwamba, ni Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga wa leta cyangwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo. Rero kuri uyu munsi yatangaje ibintu bikomeye cyane, amagambo akomeye cyane. Tubibutse ikintu bita Sadek. Sadek ni umuryango w'ibihugu bya Afurika y'Amajyepfo bishinzwe gutabarana. Bafite siroga ivuga ngo nutera umwe turagutera. DRC cyangwa iyi Congo mureba nayo n'umunyamuryango wa Sadek. Rero ibihugu nka South Africa cyangwa Afurika y'Epfo, Malawi, Tanzania
bari baje muri Congo baje gufasha mu gihe iyo bita East African Community Army iyo ngiyo yari yananiwe gukora ibyo Congo yashakaga. Congo yashakaga ko baza barwana barasa, hanyuma ingabo zirimo Kenya, iza Uganda, iza Burundi, iza Tanzania, n'izindi zitandukanye ziraza muri Congo n'iza Kenya, byarangiye zitarashe nk'uko yabishakaga, birangira leta ya Congo izirukanye ivuga ko ari abagambanyi batari kumufasha, ahamagara ahubwo izo mu muryango witwa SADC cyangwa ziri muri operation bita Sami DRC. Sami DRC ni ingabo zo mu muryango wa Afurika y'Amajyepfo zishinzwe gutabarana ziri mu gice cy'igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo. Bari gukora iki rero? Bagombaga kuza, bari bafite mandate, bari bafite manda yo kuza bakarasa M23. Byarangiye M23 ibafatiye mu mujyi wa Goma, yawufashe barimo mwigeze kubabona ku mbuga nkoranyambaga zitandukanye, bazamuye igitambaro cy'umweru hanyuma bagaragaza yuko batiteguye kurwana. Bagomye mu icyo kigo cya Mubambiro, bari mu gice cya Goma aho bita Mubambiro. Rero mwabonye mu cyumweru gishize aho General Sultan Makenga ni umugaba mukuru w'ingabo za M23 AFC, aho yagiranye ibiganiro nabo bagaba b'ingabo za Sami DRC, avuga bamusaba ko yatanga inzira bakabasha gutaha. Murabyibuka minsi yashize ubwo abaconcuro basohokaga baciye ku mupaka munini wa Rakronish, abandi bagaca kuri Petite Barriere. Mwabonye yuko hasohotse abazungu benshi, abarabu, abaki bose, ariko ingabo za Sami DRC zanze gutaha ziciye ku mupaka w'u Rwanda, zanze gusohora ibintu byazo kandi zivuga yuko zizava ku butaka bwa Kongo ariko zitwaye intwaro zazo zose. Mu masezerano zagiranye na Sultan Makenga n'abandi bafatanyije kuyobora Sami M23 bumvikanye yuko bagiye kubemerera bagaca ku kibuga cy'indege cya Goma nyuma yo kugisana. Ubu nibyo barimo barategura ibisasu byari biteze muri bya bimodoka mwahabonaga ku biganiro byashize twagiye tubereka. Barimo barategura ibisasu byari birimo bitatuma indege yaterisa cyangwa igwa kuri cya kibuga cy'indege cya Goma. Mwarabibonye uburyo hari harimo ibikamyo biparitsemo, ku buryo M23 yavugaga yuko impamvu zituma batabasha kuba babareka ngo bareka indege ngo zigwe ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ziciye ku kibuga cya Goma ari uko bavugaga yuko cyangiritse. Hanyuma amasezerano bagiranye yari yuko bagiye kugisana. M23 ifatanyije na Sami DRC cyangwa SADC bagiye gusana ikibuga cy'indege cya Goma kiburamo ibintu byinshi cyane, yaba aho ibombe byagiye bigwa mu gihe M23 yageragezaga gufata Goma kuko baharwana imirwano ikomeye, yaba no muri Tano iyo bita Towa, iriya Towa yayo umunara uri ushinzwe gucunga indege cyangwa radari, aho M23 yatangaje yuko ngo ibikoresho byose byari birimo byibwe n'ingabo za Kongo mbere yuko zihava, ariko ingabo za Kongo nazo zigashinja M23 yuko byari birimo ahubwo aribo babitwaye, ndetse ingabo za Kongo zavuze yuko n'ibyo bimodoka by'intambara biri mu kibuga cy'indege ari M23 yabishyizemo. Ibyo si byo turi kureba, ahubwo uyu munsi bimeze bite? Bari biyemeje yuko barimo barasana aba SADC, urumva ni South Africa na Afrika y'Epfo, ni Malawi, ni Tanzania, nibo bari hariya barimo barasana ikibuga cy'indege cya Goma kugira ngo indege zizaze zihagwe zibashe kubacyura iwabo. Mwabonye mu minsi ishize bifotozanya na Wiringoma. Uyu munsi rero bitangaje ku itariki ya mbere z'ukwa kane, uyu Madame Teresa Kayikwamba Wagner, Foreign Affairs cyangwa se Ministre des Affaires étrangères muri République démocratique du Congo, yatangaje yuko Sami DRC cyangwa SADC zitazigera ziva ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo mbere yuko M23 irekura Goma igisasu. Biravuga ngo M23 igomba kubanza ikarekura Goma na Bukavu n'ibindi bice yafashe kugira ngo Sami DRC itahe. Kandi SADC cyangwa Sami DRC yo yagiranye amasezerano na M23 AFC yuko igiye gutaha, ndetse bari batangiye gusana ikibuga cy'indege cya Goma. Nshuti mukurikira Nzagerayo TV, muri kwibaza ngo bigiye kugenda bite? Harashya ntihashya? Muri ifuza ko bigenda bite? Andika muri comment uvuga uko ubibona, kora projection, kora kureba kure utwereke noneho ibyo uvuga nibizaba tuzavuge tuti nawe wari wabivuze. Inshuti zacu za Nzagerayo TV, niba ari ubwa mbere ugeze aha kora subscribe, ni ibintu byoroshye, just in a second, isegonda rimwe ukana kuri subscribe ukaba utumye video yacu izamuka ikagera ku bantu benshi. Kora comment, ntukagenda utavuze. Wavuga ngo yes
murakora neza. Wavuga ngo wapi byabacanze, ibyo nta kibazo, ariko commenting kugira ngo abane nabo bamenye icyo tekerezo, ntukarebe gusa ngo wigendere. Turabakunda. Niba rwa mbere ugeza urakora subscribe, niba usahasanzwe urakora share, urafata video yohereza abandi bantu bayirebe bamenye amakuru agezweho. Turababwira amakuru arahari menshi cyane y'ibitero byiriwe hariya mu gice cya Nyangezi, uburyo aba M23 barwanye na FRDC ifatanyije na Wazalendo, ifatanyije n'ababirigi, ifatanyije ubutatu tuzatuvuga korabo irimo abantu benshi cyane. Sinzi ijoro ryiza cyangwa amanywa meza bitewe n'igihe urebeye iyi video. Ciao ciao, muraza kubona amakuru akurikira mu kanya. Turabakunda.